Hakane katayau ka Khasi Hills Autonomous District Council ru kalapenlong ya ka dorbar mangtengka hakilais ngilenter hakabaki MDC kan thup ikibadon hakalyang sunsyar bakalyang persya kileshim benta benyatai halor kiwede kimat balawanra hakane ka dorbar. Nakalyang sunsyar hakane ka dorbar kalawanra ya ka mangtengka jungkasnem arhajar arpaulai kabakot sispa khandai posau point khandai ponyo klur tengka kabalaman juru dabaro ekonomi kemat jong ke KHEDC. Na gani kemang tengka kebasis pak kendai pesau poin kendai nyoklur tengka, Lifeway poin san ar klur tengka lamang na gebenta ka General Administration Department, san punrio poin kendai pralak tengka syaka Law Department, nyo poin kendai sau klur tengka syaka tenat Revenue but Finance, pra poin kendai sau klur tengka syaka tenat Forest, san poin ar pra klur tengka syaka tenat Administration of Justice and Judicial, nyo poin san kendai klur tengka syaka Legislative, sau po poin not lai lak tengka syaka Education, sispa ar punyo poin lai kendai klur tengka syaka Civil Works but Development, but san poin lai iway klur tengka syaka Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest. Nalor ka jingetai halor ka mang tengka, hakini ka dorbar mang tengka jong ka council, ki MDC ke liang sensyar, but liang persya, ki tai ru halor kimat ki balawan ra da ki MDC ka liang persya. Kawai na kimat balawan ra da ka liang persya kadai halor ka an te yeng ne ka building bylaws, ka balawan ra du MDC ka maukar pentor ungkra uba pensngan NCM. Ya kene ka mat la pensyai du executive member bakmi ya kene ka tenat uba poleng do uba la pensyai bahado katno ka an building bylaws jong kene ka district council ka don bor bat ka Tri Kampura. Haga bamenta wat ka sarkar jelaru asyaban tay ya kanu jing tay hegitan mau diang kapan jing bet na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Sa kawai de ka mat kadai halor ka jing ai jing mud kani ka district council halor ka jing temu ban penkela ya ka 6th schedule bat ka mat ka bakham kong sana kani gasngi kadai ru halor ka kam ya penbet puat hapdeng ka jela Meghalaya bat Assam ya ka belawan ra du MDC ka Mauhati constituency uba Charles Marngar bat halor kani ka mat la kershan de ki MDC kaliang persya bat kumjo na kaliang sensyar. Kamtam halor ke jing pentip Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma dangchen hagi yang dorbar tawan ke Jela. Halor ke jingya shim bat jingya ai markeliang ya kijaka hakatan kaput. Nalor kani uba Charles Marngar ula pentip ru hakani ke dorbar halor ke jingjur kakam dawa pisa leng baki hindru tuligi kerdop lum kajna jong ke Jela Assam. Kalwa kita shibun ya kinong rep khasi kiba nakani ke Jela. Hakatu kapor Klamio ya kamu ka ding menjurlah nagarai nagadima nagadisimusul kumno kini sanya ke MOU kumno pen proses cepo home ministry nagawa semua malau siang yang dibuka bataye nada kami ka resolution ba kumno buat orch the government bagamat na bangsa ya syakmat nada ka recommendation ka report MOU klaim ka concern jong kirai jong hima batu council kenal kanang bu ini hari tiga rasai isi hari tiga dia depan settle yang diberi berda asap bala da kalon baga jing pendek pun apa yang asam tak mengelak ukur usam jong ke Khasi Hills jong ke Khasi Hills udah ukur usam jong ke Autonomous District Council but ukur usam jong ke Autonomous District Council udah ukur usam jong ke Khasi Hills kajingkali mentaya ni ka council lagi menjur ya kan ke MOU tadi ka kajingkali ke ba hapan bu ngimpat yo ke kopi jo ke empat place tu yang ka la kalong ka floor ke dia assembly dia akan dulu ke publik dulu kawan yo kopi jo ke MOU nama kadang long pada dan mulai Chief Minister ke state
Ulaay tang ya kastit na kabaulaan mo kayo dapat bigla justice. Pada mamimpin yang dikasihkan, iba tudong katulah iman kibangihap. Dan mereka itu konsep nasional berkumpul, konsep militer kita. Kung mga ba katsaka kade kajong di triyo sa upay ka. Nata kan bahaya dia kebagian empat yang triyo sa yo wilayah menjo hak jinya jurem hak kuat yo wilayah bahaya ke willingness ke topik wilayah bahaya ke concern ke topik bani pak begini bisa Tuhan sasa lagi ini juga Tuhan oh yang berusaha antara singa yang pedang berbeda situ naus acting chief John Berman ubah kuat yang ini council baru interview halo kapan bawah ni kalau nggak kim so kenal lari kim pun jangan lupa masuk tadi lari garanti kalau setelah dulu lihat anfat mungkin siapa dia kerja nama bawah ketika hari jaga di bahap jauh aktif sih jauh tidak ada santai kerja di bawah kan lebih